Mo. Yakon High School. Yakon High School teacher mindi. Din na han. Ito ang kodo che. Bote na ilu hay mi din na han. Hay là về mà sẽ có sự chú ý. Next in line we have Blockman C. Zakuma. Tuang takin. Hello. Don't lie me them mole che Ropui. Kel sa zor na bulkol sa ulay. Parking che maya azol optical swan itan doran hong thare. Kung som thum pangala experience lo na ito niya. Termit firm chale moy tak tu tur oma. Sunglass sangkang polarized lengin kan na niya. Lens de shang power omlote. Bitin vuata na cha blue block. Day and night baka contact lens le solution lengin an nebok. Call Charlie sangkang tak mag-intermit ang siyam thaya an kutno moy na chate may niya. Laida li chang zandar sa ile chan vetlingin doktor na chut sila. In rin ni pick up hitsa nilengin miten tir thenya o. Ron bel siang la ron leng lut veta si. Ay zol optical Trumpuya kalong hagring tsenya o. Ogas nisom le panga sang nile som hi paruk. In ni Independent Day ni I Day ni the training. Good morning ve kula hitun hian Kolasib DC Circuit House kan oma when hian kan pu Home Minister jom tak ke Sapdanga chet vel na ni.Khuallian atan na Kolasib thate kan la do na chang kan live anga trend kan vlog anga chutiang chuan tuna hian jingdar sarile tlem ania kanin puacha to tin hei DC poron thleng to tiang chuan hei ala hian pilot motor te po antinung thu to ni nuam khop mai hei kan omna veng tak hi veng la yan ti nge ni chutiang vel chuan ni chuan hei he ta hian building lude umai lo ma sa pho sak kum za chuang to ani antia engte hi en chinila a then chu an maintain je uzeu to e ten tia kum za chuang ania tiang chang kan han en chin do ni bula hian far nu moi tak mai he far te chi buk ang kha oma tiang chang so helai mun hi en chinang o sa po su nu bok ania khi lai hian nge an sakum te poisan sen zat te po om ning ka ria tiang chu ni hei sa pho kun nu hi a design hian ni la pere khan lor fer fu hi atamit tu lo an thuk dan bor vel hi rong hian a thuk deu nge ni hela han thila ka da lo ma hei tian om le boka chon hei an tui che an far don te hi Simena siamang maya lian ro pusia hei an rau san top ala ni lawa hian en kol ve dewa an riak chia chuan ka ring lo ma se thil han pho nan te wa thu tha chol nan te po an hmang tun ni tura ni fan te po he active chuan hei hela hian an dia ko maya inspection Bangalore Kolasib sang ha ko le pariat edi hei ari to ngai khop mai contractor Mr. Anderson ani chiange ole tin hian sa ko su nu kan han ti puat ani chuan ari ve viau to ti kan han sianga he lai thing po he alo moi to mar chu an maintain je uchewe an tia a chhesual pui lai vel ni tur ani helam hen engting om le reng
hemi DC Circuit House bul mai omani ti kati kha sola se so lan chuan tu motor aron chuak towa ke hi thala tur kani wangin eta pilot motor ania diesel lak le lok ngai kon box ya Today, as we celebrate the 80th Independence Day of our great nation, let us remember the brave freedom fighters who sacrificed their lives for our freedom. Their courage, unity, and love for the country continue to inspire us. Let us be proud of our nation, respect our national flag, and do our part to make India peaceful, strong, and better. May we always stand together as one nation and keep the spirit of freedom alive in our hearts. Zalen na hiyan mason na aking tila kan zalen na mang thiamila ni kin khosak na le kan nun ho na kong sang sanga bidang kita na malso ni tura hun kan pa na poi mol he India dan pui chuan chi le kuang thurin emo mi pa le me chia in thia san na om lovin mi zong zong in thuk dan na apiam tlat ani. On this solemn occasion of our Independence Day, let us also take a moment to remember our collective responsibility towards building a drug-free society. The fight against drug abuse is not just the duty of the administration, but of every citizen. Let us pledge today to say no to drugs and yes to a healthy Mizoram. Ngai sam taka rui lo ti hi ol sam taka thina ani ti isenon fogu rui lo iram le nam belma nun potoi tu ani ihu ani ti isenon fola inun ti chiat nan rui lo bang ngai som che Khuallian kan nga ka tuna hian thleng trep to ani jing da riat leri lo shet sui tong khan kan hun man na hi Kolasib project veng fil As we celebrate years of independence, it is also important that we reflect on the challenges facing our society. On this day of freedom, let us all take a pledge.
Another position. Fight. Good position. Happy. Let number 1. Up camera control. Again. Come on. Tuizi lahian contingent pakhat, anak contingent mga school contingent sopati, 5 pen pakhat, azabay contingent sopakua kan leri. Contingent din hangon sa subay lahian bibuyen, urtaka lobe situin kanin so mani.
Commander he SI Sajika, First Battalion. And yeah, Second Commander he SI also Battalion, First Battalion. And we will car constable, Lieutenant Kola. Commander Sub Inspector Sajikan Pa-enga Namporza Sibani Abu Dor Leading the parade and paying homage to the national flag and the most high of battalion based out of Ropui. This is the main art contingent every year and they are the ones the Indian government relies on. Leading them today is Sub-Inspector ni.Khuallian. Government police NCC are created one is over NCC who are service of the Ropui County Nadia, who are yet to let Sapdanga, Lieutenant Senior as well as AO, and Commander E. Emmanuel to Sakazuni and Visa. Next in line, we have St. John's Higher Secondary School FCC RV. They started way back in 1998, a big contingent with 200 cadets. Under the guidance of A&O Captain Santosh Jacob and leading them is Company Sergeant Major ni.Khuallian. St. John's Higher Secondary School FCC RV kami soporna one so eskodron anneya AO skin officer R we and go cadet aswa very commander ni cadet flight sergeant Christopher Wilton kuya ani Following them, paying homage to the national flag is Government Diakon High School FCC LV, formed in 2011 with 100 cadets, taken care of by Sir Sanju Power and Miss Vanal Shakri, and leading this young team is Sergeant Swala from Class 9. Saint Maria Goldie School Sapdanga and Kolasib. Saint Maria Goldie School misal sa kuasa berpatung Jaluri Kanti Nadia. Kes Jirama Polian Zilla sa kuasa berpatung Bekani. Sapdanga misal sa kuasa berpatung Kanti Nadia. Turi National Day ang pada berkata Ali. Bini School adalah Delo Nadia ang Commander Ravi Bahadur Pol Sangit Zilla Ali. Marching class and paying homage to the national flag is Kolasib. Started in 2005, a teacher training college with 100 students and doing 2 years DLF course. Their commander is Nelson Villa, first semester. St. John's Higher Secondary School Ropui. Saat kuasa mengapa St. John's High School dia Nadia. Saat kuasa mengapa St. John's Higher Secondary School dia Ropui. Zilla kuasa mengapa St. John's High School dia Ropui. Commander ni dalam dua kuasa Zilla ini. Next in line, we have Government Sapdanga Higher Secondary School, established in 1999 with 351 students. Their commander is Jeremy of Class 11.
government Kolasib High School and Sapdanga government Kolasib High School ni sang sa gosok sa ikhan din aniya project pe naomi Kolasib government high school ani vocational education center ni beauty and wellness de computer sila aniya ang commander ni Samuel Masoma gosok sila ani Bringing up the banner and paying homage to the national flag is Government ni.Khuallian High School, started in 1982 with 153 students, has NCC, Air Wing, Band and vocational courses. Their commander is ni.Khuallian of class 9. HD High School HD High School ni kumpibe naomi kum sa kuasa kuasa din ani sila so kuasa ano meka ako man ni rodo de also sila ani Marching next we have the contingent from Ropui, Nagadaya Vidyalaya, JNV. It is a central government school started in 2007 with 341 students. Their commander is Captain Vandalona of class 12. Netko High School ni kuasa sebagai bukmeka Netko High School ni sahli pernikahan di India zilai sebelum ni le fokus boleh terlihat ni masjid besar sah pasti jumlah ane kali school kai yang dah loman pakarna anda tua in turun High School apresi lagi special kategori dua kan ni angkatan ni Henry Martin dia lah pol positif ni. Following their paying homage to the national flag, we have the contingent from Ropui Memorial High School, started in 1998, recently upgraded to provincial status. Their commander is Jason V. Boya of class 10. Kolasib Secondary School ni terkuat di bunga. Kolasib Secondary School ni sahni sobat ikan di sila sumber jumlah tu berkuat banyak ni. Aku mana ni bintang jual also sila ni. Next in line, paying homage to the national flag, we have the contingent from Government ni.Khuallian High School, established in 1969 with 82 students. Their commander is Eliza Zohiliana of class 9. Sudah School ni Ropui UPC notice bola sambil pernikahan di Comprehensive School ni nasional also tinggi sila dari sebelah Amerika sambil sebelah Bangladesh sebelah Malukan sila Patrick Zaza pasal ni aku mana ni hidup lalu biasa lo pun sebelah ni. Last but not least, we have Government ni.Khuallian Higher Secondary School by Band, established in 2024
ten kun ipeng sen abu. Leading the parade and paying homage to the national flag is the 1st IR Battalion based out of Molbu. This is the main armed contingent every year and they are the ones the Indian government relies on. Leading them today is Sub-Inspector S. Tuatha. Government Kolasib Police NCC Army Wing 10 Hangkwan Jibayan Buka. One Iso Battalion NCC Nuaya Sangli Samdi Patung Kandin Aniya. Tula Yang Kadet Zaparuk Omin Lieutenant CL Naizwala ANO and Kulanbuay Anong Mekani. Ang Commander Lee Emmanuel Adu Saka Julian Under Officer Ali. Next in line, we have St. John's Higher Secondary School NCC Army Wing. They started way back in 1998, a big contingent with 200 cadets. Under the guidance of ANO Captain Santosh Jacob and leading them is Company Sergeant Major Lalming Thanga. St. John's Higher Secondary School NCC Air Wing 10 Hangkwan Jibayan Buka. Samni Som Palukhan, Uwan Miso and Squadron, Anaya. ANO Second Officer R. Vangal Ropui and Kulanbuay Cadet Sapdanga Mekani. Ang Commander he Cadet Flight Sergeant Christopher Hinkhan Puya. Ani. Following them, paying homage to the national flag is Government Diakon High School NCC Air Wing, formed in 2011 with 100 cadets, taken care of by Sir Sanju Power and Miss Vandal Shiapui, and leading this young team is Sergeant Malsok Zuala from Class 9. Saint Maria Gorky School Scout and Guide kan Bulea. Saint Maria Gorky School ni sang sa kuwas ng Lupatum January County Aniya. KZ at nga Paul Itheng Zirlay sa kuwas ng Lupanom Mekani. Scout and Guide hi sang sa kuwas ng Lupatum County Aniya. Doon hi National Day ang parade boy kanla ani. Middle School at nga Tel Omchun Aniya ang commander hi Ravi Bahadur Paul Sari Zirlay ani. Marching next and paying homage to the national flag is ni.Khuallian. Started in 2005, a teacher training college with 100 students and doing 2 years DLED course. Their commander is Nelson Lalmunfela, first semester. St. John's Higher Secondary School 10 Hangkwan Jibayan Buka. Sangka sa kuwas ng mga pakuwakan St. John's High School Tiya din Aniya. Sangka sa kuwas ng kuwa palukan St. John's Higher Secondary School di Alawitani. Zilay sa kuwas ng patumula sa Tito sa Pilip Palukanong Mek ang commander hi Laringgo at Apolso Patin Zilay ani. Next in line, we have Government C. Zakuma Higher Secondary School, established in 1999 with 351 students. Their commander is Jeremiah Laltan Kima of Class 11. Government Kolasib High School 10 Hangkwan Sibay around Brookville ya. Government Kolasib High School hi sang sa kuwas ng Sarikhan din Aniya. Project Peng Hawin Kolasib Government High School Pasapel ani. Vocational Education Center ni in Beauty and Wellness ni Computer Zilna Aniya. Ang commander hi Samuel Balsoma Polsong Zilay ani.
up the rear and paying homage to the national flag is Government Diapon High School, started in 1982 with 153 students, has NCC, Air Wing, Band and vocational courses. Their commander is Lalchuan Omar of Class 9. SD High School te kan mua SD High School hi Ropui ve nga omin kum sang sa kuwa som kuwa paruk khan din ani zila som kuwa panga ano meka ang commander hi ro luan han te pol som zila ani Marching next, we have the contingent from Jawahar Navodaya Vidyalaya, JNV. It is a central government school started in 2007 with 341 students. Their commander is Captain Vandal Rona of Class 12. Rentikon High School ten kan buan sa sibay ang book meka Rentikon High School hi sangi pali khang din ania zilai somli pahi le thoktu pali anong meka li Wala hiyan lim takin nampuan zar kan zara pur takin namhla kangai cha hetiang kan hena tur hiyan kum somriat malam khan michanem takin thaitok soin India ram zalen natan an lo thoka tam takin nun na an chana tam takin ram tuile lovin an pian sual pha sung mai te su wena hian kan ferema zana chibai kan buka India ram om sung chuan lam tan an na hlan tu tele lam tan tho wa ram tuile lova omte kan ferenga fun local zel tura ko thing hil an ngai lawang zalena kan ni me khi tor na chunga lom mana kan don ani lawa kan nu le pa te khat India ram alo zalen theina turin kuai sen takin lom du hau lovin an lo beya in pum khat na thatak an nei ta tawangen kan zalena với này cần lâu thiên ta anh em cần suy tăng in India ram chu chỉ tin tham tin te có sắc khâu na ram anh em trong chỉ sang atame me ma nam chỉ sang sa khâu chỉ sang Asian na chỉ sang này te India constitution pakhat le nam puan zar pakhat nuaya kanom kho mane chỉ sang kan tam hi nu phum pha nam kan mang lova kan chak na thawi ani tahla uzo kane India ram chunga rambung pakhat Mizorama kanama Mizo kan ina hian kan lung a oye ma India sarkar noya kan oma India ram state sang ain Mizoram hi aral muanga India sarkar noya khuale tirinom tak kan nimai thei boka he namnun sang Indi dalawa huang pakhatakan lo khom thei hi nampa Mahatma Gandhi chuan huan pakhatakang ba sang moi takapul ho wangin lo soi thina a soi dik hle ane kan tong theute kan hamzia theute kan sa khua theute chu India dan puin min humal saka ini puin kan thei to pin kan humal tlat tur ane wena hian kan district chunga sarkar office sang te malak na sonam tak soi kim sen lo tarlan tura uma atlang pui chau hantar langila Kolasib deputy commissioner office chuan district chunga administration ken kole khai khom ba ka maso na sang dil tu ni afoma kumlian ta chunga an to zinga khuarial sia ta tok chung kwa za somli pariat ne na chan puina sem chuaka National Highway number 6 le number 306 lai zauna
kai noya compensation an pek to chu chung ko zani som paruk ania Bible se za som ni pasari chuang zetani hiba ka hian regular ILP sang ni za thum zet le certificate dang frang sing ni sang khat chuang chuak pokane Kolasib district police te hian kumin January tanga July thato pheng hian criminal case som kwa hotline registera hilbo sem noi ria sing khat sang rukman hu zet an huleta zule rui lo dang an man po sem noi zaruk somriat pasari chuang ban huania rui lo la kapilim tura inzirtir na po sikul frang angor taka Ropui mekane Kolasib treasury office chuan kum kalmek chung hiam khatin sum a khoi chu cheng vai bel se som thum panga chuang ania civil pensioner sang ni zani pasari chuang record an vong tra a khatin pension cheng vai bel se som ai tam an sem chok thrin financial year kalta khan bilaps pakhat ma omlovin na an thokane district resource of peace hian Kolasib district baseline profile sang ni som ni panga le papu siama district chunga village council somruk atangin socio economic survey yang kalpuya data tangkai tak siam sakane assistant commissioner revenue enkol na nuaya land revenue and settlement department chuan kumin chungin ram le ka indoi document frang sa sari som kualai and registera registration fee le stamp duty atang hian seng nuai za pathum chuang an hoa iba ka hen tax le nan tax revenue atangin seng nuai za so pani chuang sarkara an chunglut thene public health department policy Watson division chuan kumkal me ka hian tuiniang na thato taken Kolasib khopuya an sem theya amrut 2.0 noya Kolasib pareng te kon puile bairabi khuwa te water supply scheme ti changchun dan thoka hiam him na konga ngor takin na thok bukane PWD National Highway Division 3 hingdol chuan kumliam ta chung khan pavement quality concrete metar sang khat za pangala yan siam mana black topping metar zasari le line side drain metar zakwa an thok man pokane agriculture and farmers welfare department chuan Kolasib district chunga kumliam ta chung khan oil palm ra metric ton sang ni zathum som ni pane cheng noi zathum som riat paruk mante bu metric ton zani somruk pariat chuang cheng noi som riat mante so thing metric ton bokane district horticulture le district sericulture 10 kum kun na thok tu te ti ma son na tanem ngai takin an thok thina environment forest and climate change department chuan kumin sang ni som ni paruk chung hian tingchet sang ruplai office sikul le NGO tenen an sem chuaka green Mizoram day le World Environment Day Khuallian tingchia sang khazan hi lai an pun pokane district fisheries department Kolasib chuan luidung hum halle fisheries act and rules serpiana hun bang chena min hian oime bran som panga tenena hetiang hun hi an buat sene power and electricity department Kolasib power division chuan min hian dam diai zau dum ke zau le simluang zawa te so tring takin power supply pek so vek ania hemi ba ka hian PM Surya Garmer Disney Yejana Noya chung ko somnga pathum te chu an in chunga rooftop solar buasa an bo district office dangte land revenue social and water soil and water conservation department te women and child department te education department noya samagra shiksha te health and family welfare te
legal metrology te DRDO te MZSRLM te LAD te Dudo te IPRO te ASNVT te transport te baka institution poimo tak tak extension training center te Indian Council of Agriculture Research te Diets te School of Nursing te Krisi Vision Kendra ten sono takin lan maka kan soi se mamlobe policy district hi kan state ko swa state dai do kan nia lai point kan poi moring don zoram helan na izong mi puiten hel hia kan bawna masa ni reng dona kan din hun poi mo taphi kumhin jaturen district kuma mi puite abi kin policy ko poi mi puite kan sa ane kumsang ni somli pasarihian India hi kumza tingdona sumi huna chuan India hi khobela ramhason developed country ya langkai tumania chu chon set zong zong district zong zong le village zong zong hi ahuam tu rangai ania zuin tan siam na chuan mi huvai lova mi puiterwala tangge turen kan zapain kanin buat sekdonia India ram hilo thang zel sela policy district hilal patbal from zero se kolome Tunisian hian India ram zalen na puala Indi siak na loman sang sem tu kan ne ya chung loman min sem sak tu chuan deputy speaker za om tak pu lalfam kima kan some hedi hian loman kan sem dona loman tong tu te kha lo ding nai turin ka in siat ti ani basketball chess table tennis badminton football kan sem dona heng loman tong tu te hi loman sem na tur ngai a khruan lo ding lok turin kanin ngien ani satu semangat kita clear line back contingent loman kan semanga ama sa belakang parade commander sub inspector Saizika 1st Air Battalion Molvu kan some Second Commander, Sub-Inspector Masom Dongliana, 1st IR Battalion, Mualvu.
Armed Contingent, 1st IR Battalion, Mulvu. hay lắm. Trái Anam Contingent, kan sem sunzom le halanga. Loman Pakhanna, Government, Kolasib, Police, NCC, Army Wing, andi. Mikuiten, watakin ku kan benzel lom dia. Loman Panhina, Government Diakon High School NCC Air Wing, andi. hay lắm không? Trái Loman Pathumna, St. John's Higher Secondary School Army Wing. trái School contingent kan sem chunzom vele halanga. Loman Pakhanna, dong tu te chu, dai Kolasib te ani. Ano leh trái School contingent Loman Panhina dong tu te chu, Government C Zakuma Higher Secondary School te ani. trái School contingent Loman Pathumna dong tu te, Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Thingol te ani. trái Adot le a band party Government Diakon High School Pride Band te kan som le e. trái
ลมมันต้องตู้ส่งเตะ Puite, Ichugu. India, Sapdanga, Sapdanga, participation prize. Airline official ni Khuallian don nei ven turan ya. Boi tei haim ha ve thong mo ilu haim din na han Participation prize. ite an ko ro che boi tei na ilu haim din na han Khoi la we ma se Kolasib chungin. khoi school ngen ni Saint John's NCC Airwing. de ekte kan ko wang che Hana. ana mo boi tei na ilu haim ite kan ko wang che Silona yan program azafa so yang khan no pang te po an hanin nang ni khoi school ngai nia boite si set mo exam e rong kal cheu kha som thum le tlem mo chuan in pare la khan in lu haim hai lo mo ku te nom lo mo wale si set ten ni khai he ta hian yang hian nom lai man ni hi
อย่างเห็นให้หุ่นกันมังแม่กันนี่แค่ตาเบนลำสิไปลำเตปอนกันที่เขาบ่อยค่อยสกุลเงินดิเซนจอสโม่เอ็กซ์เอlocal เซลมีสมนิฮิลูให้ยังประเด็นลายคานให้ไม่เป็นเราตูจูบาเห็นลูกให้ตูโนมิมประคัตจุกันน้องมันก็เสียไม่เสียครับเอ็นเตี้ยกันกวังเจ้นั่นดูมากันเดียวดูมออะไรกันเราไม่อะไรเฮ็ดเพียงเฮียนคุณนั่งมองแม่กันมองเห็นให้ท่าอันละแต่เฮียนให้เฮียนท่าโลลานอันนี้บอยเต้เอ็กซ์กูเงินหลังนี้government หนึ่งหมอเอ็นจังเราก็ชูอยู่เสถียรสมงาเฟลหมออินลู่ให้ยังประเด็นราคาอินลู่ให้ยังให้เราหมองั้นฉันให้มาเรียวนี่เฮียนนี่ให้ชวนให้นังนี่ค่อยจังเงิน local หมอยากก่อนไฮสคูลที่เชอร์มินดีไอ้จังเงินนักฟังร้องคัลเทนังนี่ที่กันกูโดนเสียแค่ตาบุยตีอะไรกะลมโยยันเฮ้ยอันดูด่านนี้ท่านละกวลเฟลตอนนี้NCC ลำกันหันละเฟลงเฮ้ยดิสซิปลินอะไรผมทัดกันหันกองโดนมันมีกัตยามาหรอสู้เล่นไก่ฟุ้ยทัดมาให้ไปเป็นลำปังบนดูขับบอยฮีกันกอมลกบอยเอ็กซ์เงี้ยนี่อินนี่นังนี่ทีมฮีสมฮีเลยทางนี้นังมันนี่สกูลอาจารย์มี local ค่อยสกูลเงี้ยเด็กของไฮสคูลส่วนประเด็นราคานี่ลู่ให้ให้จุ๋งลู่ให้เด็กที่น้อยมันจริงให้เราทุกอย่างเงี้ยอินประเด็นไลน์ดินช่วงที่อะไรตีทีเนี่ยเฮมีโปรแกรมฮีจิรลาติตันฮาร์สันน่าเช่นเลี้ยมเหล่าหม้ออะไรเอ็นเตี้ยกันกวังเจ้เอ็นเตี้ยกันกวังเจ้เอสได้หม้อกันเลยอะไรให้ไปเป็นอาเทียนเตฮีกันหันทีหลังควงวัวกันเราเทียมเล่มเนี่ยเลยนะเห็นที่บอยเต้หนังตัวไอ้มิงเกลเรมรัวตีแค่ตาบอยเต้หนังแล้วสวยมวยมั้งแล้วสวยครัวงี้เชิญบอยเฮงตัวไอ้มิงแค่ตาบอยเต้หนังสิหมออันนี้หลงมั้งจนให้แต่ NCC ลำเต้นชานลำเย็นบอกว่าอันฉันนั่นเขาไม่ NCC ลำปังฮีกันควรเรียนตัวไหนยัน Kolasib project เรื่องฟีละหุ่นมันซอน independent ฮีตัวไหนยันกันควรเรียนร้องตัก Home Minister ผู้Sapdangaลำที่เมกะจิงลำปังก็ช่วยนัตัวลำเตปอปันตัวโดนอินาริโนมาเตียงเฮียนนี่เสาเตนเองคุณมังพิเมกันนี่เฮล่าเฮียนลูตังกันหงเฮียนpolice lang takin gay ta tiền khan tuang takin sang ni som ni paruk sang ni le som ni paruk independent de chu halaya home minister Khuallian ni na huaya Kolasib project veng fila manzo ani tikha kanhan atom nang kanhan soi ni se school no pangla moi tak tak paret moi tak tak kan khira chu tiang chuan halaya hun man ani tiang khan ta ye pidang non tol chuak zel boka tute elai bial tute ani hi so sola som commanden motor om boka kun ni le mai school pangte tikhan mani lama fire motor thengin boi ka chop ani commanden
motor aron ti le nga Ano mo, nagkakot may 60 hel kan 60 hel kan niya sa 40 hel kan hani mo. commandant aron chuak le a SP Kolasib SP anung aron tlana commandant nenen zui ni pero tol chuak phei zela Luang tatin sang nile som ni paruk Independent Day Kolasib District anei chu project ve fila luang takahman zo ani e Lol from Kima. I'm the Deputy Commissioner le SP the National Awardee Zaum tak tak te then Aizol matanga troyom tu party lama kan ho tu te le ka khober thian te then helaya kan official senior te le tukina no pungkhom zong zong te zavayin India Independence Day paisam riad na sibai kabuk chuani hey ni Ropui tak India ramin ni hlutber te zingami India zalenani lomna paisam riad na Kolasib khera kan hantel ve thei hi van nei ka entia en chuang boka kalom boka tlang froi tu te kala soi tello MZA ka thian te tin OMA ka tho pui thin te MUP le MHEP a khotlang rong ka bol pui te mel ka muwa kalom le mai ni hey emo zon na pia lama khotlang rong bol na kan lo pharkwal ve na sa chunga chuan Kolasib pa hian thian tha tak tak te ti tak zeta khotlang rong ka lo bol pui thin te anom thla maya an tam na berpo ni hial mai o mangeo ka tia chu tiang hmun he tiang ni poimo kan han mang ho thei hi kalo me mani san tu kina hian han soi don chon soi tur tam khop maya kan soi non fo thina chu Kolasib phi Mizoram ta na poimo kan kot chu ane kan mun pui lam le kan cha khai lak nalama tanga Mizoram kot chua district ane wangen district kan ho tu te police lama kan ho tu te khotlanga kan ho tu te Mizoram pum ti mel thatur le ti ming moi tura midang in an hriat pui velo in ha na thin zong zong te kan ferenga nang ma ne wangin Mizoram kan moi thina nang ma ne wangin Mizo te minga tha thina nang ma ne wangin hai lama tanga thil thalo tam tak lo lut tur te dan an ne thin chung zong zong wang chuan Kolasib sarkar na thok te le khotang hroi tu zong zong te chunga tuna hian lom thu ka soyane atol rel lama te tangin kan han mangve zo zo to a kumin ang tluka nuam hi alom lavin ka ria so wangen abuat sai tu te zong zong chunga po lom thu ka soi boke kalome
ยังไงเฮ้ยแต่เห็นโลกาลเซลานี่เฮ้ยปัวรำมังไงอะน้ำฉันตู้นี่อะวันนั้นโลกาลซิงเฮียนกันเทียนจะเขาว่าเฮียนมีตักเล่มีลาร์กันโลกาละมีตักลำเฮียหันไงตัวมาสะเดวิทายินกระเฮียปัวรำมังไงฮีมิโซรัมกุดชวกเต้นมาโซนนั้นหมู่ไทยนานาสังขจักวัวสมกัวปฐุมเวลจังเราเบงงรโตขานียอาสุรการทบานสนินวันน่ะเฮียวันเข่งเฮียนอัลเบยแต่เจล่ะเอาแต่ฮีเลขาเต้นเทียมละว่าจิรติรันฮาร์สักหกไม่อะเมตริกพาสเทโลกัลคอมเวลข้าเอาเฮียนเนี่ยดิจวนบัตเองมุซาที่ฮันดิคราฟเทรนตัวอามาโรจูอดูอังจวนโหลดินน่าละมุลวะจุดที่ไลน์ Government of India ตั้งอินจอยมอยนะแต่อดงกันจิงะ National Award ตุ้มเมียละว่ามานี่อดงไทยอมชุนอันนี้มีตักอันนี้รวยเฮ้ยแต่ให้เรายิงเพลละเฮ้ยมีตักบอกกันนี่เจ้ารำวาดเตียนเสียกตัวนี้สินอตเพรสมันเนจานี่ไลน์มิเจ้ารำมินาเพรสกันเล็กขัดสุดนักขอลกันหูมาสักเบิร์ค่ะอามาเพรสมันเนจาเองโมซาดันเราโตนัวอันบัตรานหุ่นไม่ค่ะช่วยตาช่วยมิเจ้ารำมิสนนารีเตเลมิเจ้าฮิสที่จงฮิพอร์ไฟตะเล่งมาลัลบุรนุปุยชังโปขโจติลาเฮมาโยบังอันนี้เราเลยโจลูที่ไหนมาสักเบอร์นี่แต่ขโจติลาเฮโตมาโยบังตีขบินมิสนนารีเตเลมิเจ้าฮิสที่เบลบุลตาดินฮันโซโยมันนี่เงี้ยนี่เราก็เห็นแล้วว่าเช่นขัดตาเรามุมเราเทียมิสนารีเดย์ส่วนตู้ขานี่อะไรข้าเรียกข้าจังขานินมิสนารีเดย์ดิกตักข้าเราหลังแต่เสียที่ชวนกูครั้งนี้นะส่วนตาเช่นขัดตาเพย์ชวนินเรามุมเราเทียหลังจุดยังมีจูอันนี้นี่นะดังตั้มตักอันไหนจุงอบักกันสวยระวังรำมวยเราก็รอให้รำมวยฮีเกี่ยพ่อเฮียนตูนช่างเฮียนกันละเหลาเดียวเราว่ามีคิงมายังตีได้ฮีกันเหลาเดียววันนี้หันคินตูได้ฮีอะไรเทียมเทียแม่ไม่มิโซรัมสุรการทิลตีดิกโลเตเลเองอีโลเตมาพ่อเฮียนนี่นะเตียเกี่ยฮิจุเฮติลำเบยมีฮิกันเนี่ยเตฮีเตียจิรตีร์ตุชานี่สิกุลgovernment มิเจ้าไฮสิกุลนรันเนี่ยกันเรียกสุรการสิกุลชาลังกายลามข้าจูเองมาขันง่ายเลยข้าเราสวยสุสิกุลจังเป็นชัวโดนินอันเอาปังเต้นจับจุงินอันขาอันดังจุดตาจวนกันนาโถนัทเทวะเฮียนข้าน้ำฉันตู้แต่ปกันหันฝักเวียวนาอันนาโถนากัลสันโดนินตู้มันจับลงเกี่ยพวกสุรการนาคุมสมทุ่มปนีก็ถกจับปลุยอันอมโลรำมวยโรจูอันเอาปังเตอันจับจุดที่ไลน์ดิกนั่นยาเรียจูหอยยองสวยลวินเบยงรทิ้งนี่อะไรไม่หลบกันเลยสิล่ะเฮ้ยลัลรินมอยอันนี้ไงยองอังเทวกันเอ็นทินไงโซนตักเลยไทยสีเราจึงจังเปิดเทียมาเพียงมาไอโซลคลายตานโกยถิ่นเน่าปังเตะค่ะ
với nào chuan sa prama ta sa prama hay cùng som thum som livel zeta ta Mizorama lâu hộp ta friends hi kan phule dul thina kan zai kho ma cho kan eya chu tiang chu kan nia the friends kan han ti mai hian mi som ni vel kan nia ti thadu deu le ti thadu lo deu lek te po hi kan la ta zela amaro chu kan zi nga hian hey kan home minister ZPM Ropui te hiat Pulal Cham Liana MNF Minister te Pukelal Somvela MNF Advisor te tel boka khoi zong ma tu thun we ma kun tum lo pathara lan ai reng lo te om vele boka kadin pol na sakhop maya chu tiang chu hey aremi hian alo hop yang hian min ti phudul zel maya tun tu ma po silal zu labu abu sai saka nimin pialoka kan release kan phulu iluyani le chu tiang chu kan ni voi na hianin hey hi tel velom ko ro hey hi milara ni mi takha di phachia point kan hello puvan ne thuang ate kei te hi tha te min han lak pui thina kan korong em maya lekha kan zia ka thu te kan soya ma se pon lang deu hian kan tia zolu ti pa ming po kha kan reve mang Mizoram choi kan hi ang tin chiang e kan tum ti atak point lan tir na hi kan nei lem lo thu te kan soya kan ziak thi na ti mai ania hei chu achan chin hi ka soi tam du ba ko nia le chu tiang chu kan nia ro thu soi tu ron tran na chan hi cậu bật về đeo vàng hiền nè áo bà bẹt phê chút cái này chuang lâu hết ta mi tập bowling min lâu ball la kan lom le maya chơi khăm ve le rồi chọn tlan sủa ran hi kan tan thil tha ni kan zia in takin humananga kan mual phô zu yang ti hi kan lava tin kan thian te local chak tak sorkan na la tok te an oma tin cậu khăn lắm mà rong bol na vàng ZPM mà cái này min tiang ti vàng riu ta lâu cái lâu mirin tla ing một tê an là về boka hey Kolasib hi kan hu dan pum puya chuan kan ron muro pui khop maya pakhat na chuan lấy min lau hin po hi kan ring lo ni hey thil Ropui takania kan thian pa pakhat kha puruai phei kha chu ni kuma tang khan leimin buai pui reng ina intel arab sana aizol chu tiang chu kan ni tin kho chung in phardan le kongkal dan hi afel thai em maya heta hian pusi pa lira thora Kolasib hi achor pol tak Mizoram hian nin ni om manget te kan tia tin voina thil ti na le kan thlen na te kan ngai tuin di si fel tak that khi chu in nei ve nge ni in kan ria kan loma reideu han om te po kan chak mai thei hei kan thian pa mu sa oma tu na hin local vem le ani hi in lar lampang hi chu ti lawang reng khop hian kan khia ke mani te po min han biak don hian min sar lo chau le thina ina hian kan tala chu tiang vel chu nia eng po ni se Kolasib phinuam kan tia hei
กันเทียนนัวเรมีโปไอใจไงตัวเรนี่กันตีอะอันนี้ฮิโคยะโปอินไปอเมริกาโปอินคอมน่ะโปดิ้งโลตะใจเทไหมกันเทียนจะเอาตีน่ะโปใจเทไหมโคยะโปใจเทไหมอันนี้อะใจมวยตักแต่กันง่ายขังตีใบสีละ